uThuli sengifonela mina ngiyamthanda umama abantwana sengifutela konke uThuli sengifonela mina ngiyamthanda umama abantwana angithe buzo seceleni kwakho ukuthi kanti kwenzakalani nama K6 amahle hey ayiyekele bafana ukuthi ijaji ezizinto elingasaziwe hey sokungokwenu ukuthi likhulume ngakho hayi labana siyazi ukuthi isebenhlukana akala kamthandi vele umfazi wakhe hey uthando lusukela ngaphakathi madoda kwaziwa yibo bobabili yekela zihambe ngiyelobona mina engimthandayo thanda umoya wami ngiyamthanda iphivula lidlela izinkomo zihambe ngiyelobona mina engimthandayo thanda umoya wami ngiyamthanda kulindisa isimo kungasela lutho inyoni zona zaqeda kudala khona kwakukhona sekungenze kulindisa isimo kungasela lutho inyoni zona zaqeda kudala khona kwakukhona izindaba esihluphayo phakathi kothando lwenu hey ungakhubeka sokufanele ukuthi uhambe usihlabela iganga lonke hayi madoda uzabuya kukwehlule futhi ukuthi utshela abantu ukuthi usufuna ukubuyela hayi lingakwenzi ngaleyo ndlela hayi thiyelani laba abaningi sengifonela mina ngiyamthanda umama abantwana sengifutela konke uThuli sengifonela mina ngiyamthanda umama abantwana